Mahal na Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin sa kaloob ng media na maabot ang malalayong lugar ng mundo na may mga mensahe ng pag-asa at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad at maging ang kanilang buhay upang ilantad ang kawalang katarungan at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala ng mabuting balita upang malaman ng lahat ng tao ang masaganang buhay kung saan tayo nilikha at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan sa kapangyarihan ng banal na Espiritu para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMac IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotovio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angsiang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJP Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This is the source of news and information that matters to you. This is BicolNet TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Mga isyong napapanahon, mga kwentong pinag-uusapan, mga balita dapat niyong malaman. Kasabay ang mga awiting inyong kinagigiliwan, pag-uusapan, hihimayin at papakinggan sa programa Kasurog ng Bayan. Kasabay ang nag-iisang Coronel on Air, Colonel Gilbert Utiba sa programa Kasurog ng Bayan sa BicolNet TV. At ngayon, narito ang nag-iisa Coronel on Air, Gilbert Utivar sa Kasurog ng Bayan. Diyos maray na hapon, Bicolandia, Albay, Sorsogon,
Sorsogon, Masbate, Catanduanes, Camarines Norte, and Camarines Sur. Sa Gabos po, sa worldwide, nailing po ang samuyang Bicol Net TV. Diyos maray na hapon po sa Indo Gabos. Nagbabalik po ang programa ko pong Kasurug ng Bayan. Ang pinibala naman po kita sarong oras, ngunit na hapon, to give you update kung ano po ang mga ongoing, mga past na nangyari, and sa presenteng nangyari po sa tuyang kapalibutan. Okay? And everybody po is invited to send your messages through your chat message or mga greetings. Okay? Sa mga kuya, ate, bunso, Prince of Eagles, mga kuya, mga padi, mga madi, mga amiga-amigo, welcome po kamo sa programang Kasurug ng Bayan. Again, this is your host, Gilbert Bolivar Otibar. Nagbabalik po. Yan. Ini po ang buhay kang retired. Nagbibisi-bisihan because I don't want to sleep and I want to serve. Yan. Kaya magayon po na mas maray po na pirmi kita busy dahil pag pirmi busy arayo sa high blood. But anyway, life is life. Yan, dapat i-enjoy tan life. Magayunon po na ang buhay despite na past you are a public servant, then you already retired, but don't stop to help. Yan, and magayunon po na maging ehemplo ka. Not only to your barangay, to your community, but as a whole. Yan. Nakul po na mga bagay na ang pagserbi sa kapwa. Yan, magayon. Kaya, welcome po kamo sa hapon na ini. Magiribanan kita. Yan. Okay. And, primero, siyempre, pinapasalamatan ko ang samuyang Bicol Net TV, sa amuyang station manager, Maestro Koya Nel Adtuon, ang samuyang production manager, Idol Tonike. Yan. Kanina, sundan ko siya, magayon sa programa niya. Nagaring ako nakapag-message, but takulong pa man na programa, oral daw. Okay. Bali po, this afternoon, may mga may mga importante ako na i-share sa Indo to update kung ano man po ini. Okay. Una, ini po na sa tuya ngunya na sitwasyon kang panahon. Sabi digdi sa Pag-asa Tropical Cyclone Bulletin number 32. Okay, Typhoon Igay PH Doksori. Yan, issued at 5 AM kanina ini, 27 July 2023. Valid for broadcast until next bulletin at 11 AM, kaninang lunch today. Typhoon Igay continues to weaken. Nagluya na. To weaken over the Luzon, straight west of Batanes. Nasa na siya, kumbaga sa region 1 na siguro na Batanes, sa puro na yan. Kaya nagluya na po ang sa tuyang Bagyo. Ang location niya po, of center as for EM, of the eye of Typhoon Igay was estimated based on all available data at 195 km west of Basco, Batanes. Yan. Intensity, maximum sustained winds of 150 km per hour near the center. Gustiness of up to 105 km per hour. And central pressure of 955. Yan. Present movement, northwestward, 15 km/h. Yan. Extent of tropical cyclone winds, strong to typhoon force winds extends outwards of 630 km from the center. Yan. Kaya magayon po na medyo maray na sa panahon tadi sa Bicol dahil sa bagyong Igay. Salamat man. Siyempre, pumero, kita baga digdi sa Bicol, sa Albay, sa Daraga, ikupakita ko niya na may pakita nasa intensity 3 pagidang Mayon volcano. Kaya iyan, dakol kita ng mga padaba na mga nasa evacuation center as of now. Kaya siyempre,
Nasi bakil isip ninda, so mga harong ninda daman-duman sa aran ni sa mayon. Ta sige bagang uran. O, kung ang uran, di magpundo, o surbol dyan na naman. So mga aran ni po dyan sa mga gale gali, na mga gali, so mga araromo na dyan ng mga kalot na aagian niyang kang laban na naman. Pero mas magayon, so sa taas, mababa na mga na-stack na mga pigbuga kang mayon. Yan. But anyway, kwarta na naman yan. Dahil maubos ang baybay sa mayon. Baybay na kwarta na naman yan. Kaya again, so may mga ano yan, may mga sadiri na ano dyan, na kwarian, beautiful, kwarta na naman yan. But please, okay, padabaon taan sa tuyang Mayon Volcano. Padabaon taan sa tuyang mga natural resources dyan sa Mayon Volcano. Dahil ang pag-aaram ko, ang sa tuya ng mga baybay, graba, is yung number 1 class yan. Sarong magayon na klase yan na sa tuya. Ano ba nga ni, i-export pagod sa Cebu, yun na may time na part of the Bantay Kapaligiran. Yan, nakulong po na pibabards ng mga baybay ta. Dahil daw ang baybay kang Bicol, Daraga, magayunon. Isipin mo lang, ang Sorsogon, ang Bulan, nakukuha pa ng baybay sa tuya, di sa Daraga. Sa Camarines Sur, yan, sa parte ng paluwas na Camnorte, nakukuha ang baybay di sa tuya. But yun nga, dapat so tama sana. Siyempre, ang sa tuya na mahal na kalikasan, pag binawi yan, wala makapugol dyan. Kaya, please, so tama sa natabi ng mga, mga parakware, so tama sana. Okay? Ang balik, pag nagbalik na si Pastigo kang sa tuyang kagurangnan, tapos na kita kaya. Okay? Kaya, please, okay? And sa ngunyan po, halik digdi sa, digdi sa Philippine News Agency, sabi digdi, number 1 and 14 adult Filipinos have diabetes expert. Saro and 14 na adult Filipino have diabetes expert. Dakul pala out of saro 14 na monitor yan sa tuya ng mga expert na may mga diabetes. Diabetes, so mga pag matibay ka sa matamis, yun na yan. Sabi number 2, several Northern Luzon airport sustained damage due to igay. Kaya yan, aram ko na yan. May mga part po kita sa other regions na talagang grabe so tama ni igay, ni bagyong igay. Kaya ini, several Northern Luzon airports, mga airports na dyan sa ibang region, nagulpi. Kaya dapat tawang tulos yun hindi ako there kan sa tuya ng mga mga highest leader na tawan tulos ining sa mga air force na ini. And number 3, Ilocos Norte declares under state of calamity due to igay. Yun na. So Ilocos Sur, I think Ilocos Sur is part of region 1 siguro yan. Region 1, region 2, region 1. Kaya ini na, sabi digdi, Ilocos Norte declares under state of calamity due to igay. Yan, dapat action agad. And number 4, CEC launches online eligibility verification system. Yan, magayon ini, madali na ini online. Kaya kung may mga eligibility kita sa Civil Service Commission, madali na, pili na ma-check sa online ninda. Very good ini. And number 5, Department of Budget and Management Executive cites priorities under proposed 2024 national budget. Yun ini. So 2024, pigibo na ngunyan, tapag end of this year, dapat ma-propose na sa budget, kaning mapag-prepare na. And number 6, Philippine National Police hands over 11.17 million cash rewards to informants. Wala ko palang kwata kang PNP, nai-rewards daw to informants. Ayaw, nainis yung mga kakapon na programa ko, sa mga nagkadarakop. Later on, may discuss ako na ngunyan lang nangyari. Pulis na naman ang involved. Pilipinas kung mahal. Okay, number 7, Davao City Building Permit Application goes digital. Gayon niya. Digital na ang pagkuha ng building permit sa Davao. Mutibay talaga ang ang Davao. Mutayaw si Presidente, former President. And number 8, OFW non-board passers online review bearing fruits. DMW. Gayon ini. Kaya sa mga
daing pasado, non-board passer, pinadig di mag-apply sa review bearing fruits daw. Okay? And ano pa? Wait, para sa unta ka mo maya, don't worry mga padaba ko na nagbe-viewing sa programa ko saro-saro unta ka mo. Just ingon in standby. Padaba ko ka mo. Okay. Kung man sa didi sa Manila Bulletin, sabi sa Manila Bulletin, DTI, Department of Trade and Industry, proposes a 6-action agenda for Philippines food security. Mga agenda, may 6 actions sinda. Yan, uni pa. NGCP performance audit, not a punitive exercise. Lotilia. Ayan. Tapos, Philippine Red Cross partners with Climate Change Commission to intensify climate change adaptation. Magayunin dapat madali ma-detect, magayuno na mag-merge na ining duwa na ining Climate Change Commission, CEC. Magayunin Tapos, number 4, DOF, Department of Finance, pursue review of BIR custom tax rules. Tama yan. Sige naman ang Sir Ray Panindo, mga top offices na very prone ang corruption. Bala ka mo. Basta tama sana. May man yan, may balik man lang sa tuyang pagkurangnan. Good afternoon sa padaba ko na amigo sa basketball, si Attorney Art. Attorney Art, good morning. Good afternoon. Paki-post mo, Attorney Art, so tindahan mo i-broadcast ko po dito, Attorney Art. Salamat, Attorney Art. Good luck sa game to nindo sa next Monday. Sana ka mo mag-champion. Okay? Okay, good luck, Attorney Art. And also, Marikina, LGU, EPD to deploy task force for palarong pambansa 2023. Libon pa lang sa ngunya na palarong pambansa 2023 sa Marikina to deploy task force for palarong pambansa. Yan. Next year pa lang, I think and I hope that the palarong 2020 palarong pambansa, gigibon po di sa Bicol. Yan. This is now the preparation na naman kan sa tuya na probinsya. Okay? Kan sa tuyang Bicol. Dahil didi po gigibuhon. Just imagine, gibuhon ang mga kayan, security, advanced security, nagibuhon kayan sa palarong pambansa. How many regions na ma-attend dyan? Just imagine, ang regions sa Pilipinas siguro from region 1 to 18 kita. Okay. Kung gabos siya mag-participate, tatawan tayo ng maray na biliting area ninda. Okay, I think by next year, the palarong pambansa 2024 gibuhon po sa Bicol. Yan, tama. Diding gibuhon. Okay. Yan. Ano pa? Yan. Ano pa sa Philippine Star. Yan. Sabi sa Philippine Star, Philippines is still world's second biggest banana exporter. Wow. Okay. Magayon ang Pilipinas daw saro sa mga pandua na para exporter ka mga batag. Sa daw digdi sa Pilipinas ang mabatag ta, mga banana ta plantation. Anong region daw kaya? Okay, thank you. And number 2, Marcos Herb, no need to arm fisheries code. Nagbuhin na naman sa internet. Yan. Marcos Herb, no need to amend fisheries code. Focus on better implementation instead. Yan. Dahil ma-code nga dapat. So implementation ang dapat gibuhon. Ang sabi ni Marcos, ni President. Then number 3, fewer Filipino children engage in hazardous work in 2022 PSA data. Yan. The Philippine peso closed at 54.62 against the US dollar on Wednesday, July 26. Okay? Mahal pa, 54.62 ang per dollar. Despite mandatory ROTC, not everyone can become reservist. Ano naman Sabi daw, dapat mag-ROTC ka, boss. Hindi naman, not everyone can become a reservist. Tama. Kapag bako ka ROTC graduate, di ka pwedeng maging reservist. Kami nga retired na, sabi daw, if there is a war, all retired must be balik, magparalik karay, magtabang para depensa sa tuyang padabang Pilipinas kung mahal. Okay? And sabi din, number 6,
Palace hopes for solution to MUP fund sources. Dyan, ta may babasahon to abi ako. Ta uning MUP ta, uning military uniform personnel ta. Dati baga dapat i-propose na, dapat mangyari na. Dahil daw ma-fiscal collapse. Sabi man, mamaya later on may babasahon ako digdi. A source coming from a person na dapat, ano dapat ang maray para digdi sa para gusto nang i-propose talagang mangyari na ining military uniform pension system later on. Okay. Yan. Okay. Yan na. Yan. Okay. Yan. Gayon. Para sa tanay ni. Uni pa pala, ABS-CBN News. Okay. ABS-CBN News, number 1, Department of Health Chief nangakong aayusin ang sistema ng healthcare sa Pilipinas. Luyo na. Sila nagkarapot ng mga DOS chief. Dati sana. Kaya igwa daw, ayusin daw kung bagong matukaw na chief. Yan. Nawara ako. Paano ka po? Nawara ka po, sir. Bakit nawara? Di ako nailing. Basta nata, siguro dahil tayo kinatag, Warren, kaya di mo ako nailing. Anak ko teka mamaya, ibalik tayo ka. Sige, don't sorry. Yan. Okay? Yan, wala na. Wala na sa mga very important event. Yan. Okay, uni pa. Comelec to Barangay SK election bits. Posting materials, shaking hands before October 19 considered premature campaign. Kaya dapat October 19, sabi digde, considered pag-posting materials, shaking, mga kampanya ka, mga mut-kamut ka sa mga tao, shaking hands, considered premature campaigning. Ang eleksyon tabaga October 30. Kaya laog na ini sa sa campaign period. Yan. Okay. Okay? Yan na. Yan. Okay, yan na. So mga amigo ko po na nag-viewing, you can send your yung mga nindo, mga importante nindo na mga greetings basaon ko po para po sa Indo. Okay? Don't worry. Ilibanan kita, hindi ako lumampas sa oras, basta yaong ka mo. Padaba ko ka mo. Okay? Yan. Okay. Mano kita digdi sa tayo tayo mga importante na events na para sa unta. Kaning ma-update sa kuya ng mga viewers. Yan. Okay. Yan. Okay. Ini muna. Yan. Okay. Sa gabos po ng mga those who wants to be a military, mag-attend po digdi sa Philippine Military Academy. May po sinda. May Philippine Military Academy Facebook. Yan. PMA, Philippine Military Academy Entrance Examinations 2023 schedule. So gusto sa mga kabataan na nakalaog po sa requirements age, yan, mag-apply po kamo. Ini ang pinaka-premier na military institution kan Pilipinas. Kung sa Amerika, West Pointer, sa Pilipinas, PMA. Yan, Military Academy. Kung sa Philippine National Police, PNPA, Philippine National Police Academy. Kaya sabi digde, be stewards of courage, integrity, and loyalty. Be a PMA cadet. So gusto, may mga examination PMA examination schedule, PMA entrance examination 23 schedule sa Bisaya region 26 and 27 August 23. Ngunyan 27 ngunyan, gi-exam ngunyan so Visayas region. Sunod Mindanao 9 and 10 September 2023. Okay, very good. Dahil pa makakapag-adal pa And NCR in South Luzon 23 and 24 September. Okay. And North Luzon September 30 and 01 October 2023. Yan. Kaya
So mga kakianta na qualified, they can now. Lago lang yan din doon na na kuning parang ayusin the code. Yan. Mag-download. Sabi, please be reminded that online applications shall remain open until August 1, 2023. All successful applications shall be issued test permits for download starting August 1, next week, 2023. Yan. For ongoing application, please consider that PMA, Philippine Military Academy's servers will be busy on peak daytime hours and may result to lagging or slow connections. Recommended is accomplishing your applications during off-peak hours when able. Yan. Should there be queries or clarifications, feel free to call the Office of the Cadet Recruitment Admission Hotlines. Yan. Sabi di, the hotlines is 0906 546 69889. And sa Smart, 0919-06-08-808-77. Yan. Kaya inansaro po na magayon po na, na magayon na unra sa tuya ng mga qualified. I think the age is 18 to 22 siguro ini sa Philippine Military Academy. It is a very premier, premier institution. Pag tapos ka digdi, automatic, pagluwas mo, you are a very snappy military officers. Yan. Ako, lateral sana. Criminology graduate, nag-criminologist. When I entered the Philippine National Police, nag-PO1 ako, patrolman. After a series of years, stayed. Pag PO1 ko, nag-lateral ako. Sabi ko, I will be an officer in the Philippine National at the age of 40. Tama man ang 40 ko. Naging officers ako. Yan. Kaya ngunyan, nag-serve man ako ng 25 taon. After my 25 years, when my eldest daughter saying that, Papa, I would like to, I would be going to apply for the Philippine PNP applications. Sige, guide muna kita before I'm going to leave sa Philippine National Police. That's why my eldest daughter is a PNP policewoman siya. Okay. Yan. Kaya po, sa mga gusto mag-apply, gusto mag-PNPMA, yan, grab it while still, bata pa. Yan, magayon po kasi when you are enter the Philippine Military Academy, talagang snappy ka. From head to foot, yan, from mental mo, emotional mo, from civilian to military, gigibon mo kabus dyan. Yan, sana, dain na mga nag-mention so mga hesing-hesing. Pero I think siguro, pag masinunod ka, so whatsoever na mga, mga sugo, Iran, wala mas mangyayari dyan. Bakit di ka sana magmatagas? Dahil i-bulge ka mo dyan. Kung tutulungan ka mo na maging from military, from civilian to military, mo yan, mapuun ka talaga sa uno. Kaya, again, so gusto mag-PMA, ito na, pig-broadcast ko na. Kung gusto nindo, mag-download ka mo po. Kito nindo po sa ninda. Okay? And, yan po. Bago kita mag-proceed to other topic, pinip po sa kuya ng mga sa screen. Basta unta inita, mga aramayon ini, mga padaba ko ini. Very good. Salamat po mga idol ko for viewing and watching to my program. Okay. Number 1, ini po si Mark Abin Perez. Yan. Mark, good afternoon po, Sir Idol Gil. Yan. Opo, Mark, dati sana, padaba tayo ka. God bless you always. And also to Ferdinand Bahamonde, Rakman message, panduwaw ni na. Sabi niya, good afternoon, amiga. Amiga, congratulations and more power to your show. Opo, ay salamat niya. So, ko sa farm mo, hanapon ko muna sa files mo, i-broadcast ko so Kinel, Kinel, and basta ini po si Ferdinand Bahamonde, igwa po ini dyan na farm, dyan po sa Hanislag, barangay, barangay Hanislag, Daraga Albay. Kung gusto niyo po magbakal ng mga magayon na ido, like Biljan, Malinois. Yan. Nagbakal ako sa enda, mga magayon na ido.
Kaso lang talagang magayon. Itaw man sa imo, talagang gabos naman. Puro na po na ano yan, eleksyonan. O kaya ang bill dyan, minatakulaon. So, sarong ko, Idol Ferdinand, Pilipinas kong mahal. Pag sala ang tindog ko, sala ang posisyon mo, ibabarabad ka ito, makusugo na. Kaya kung minsan, nauyam na ako mag-ano. But sabi mo nga if you have a one snappy dog, tawan mo siya ng space. O kaya siguro tama sabi mo na patakulaon ko na sa kulungan kay ito, makusugo na siya. Kaya yun nga, pero magayon na bantay sarong. Sa ano pa lang, sa batok pa lang, durulaga na ang tao. Magayunon talaga, okay? Tapos sa kuya na padaba, okay, sabi padaba ko na classmate. Yan, si Police Lieutenant Colonel Charles De Leon. Ini ang Deputy Regional Headquarters Support Unit diyan sa Camp Ola, si Police Lieutenant Colonel Charles De Leon. Sabi niya gayon. Opo, may classmate, maintain ang gayon. Dati sana. Kumusta sa tuya? Kumusta po ang Camp Ola ta? Mga Nuwarin, I would like to be gusto ko tayo maging guest sa programa ko, Police Lieutenant Colonel Charles De Leon, para i-show mo man so opisina mo, kung sa mga kagayunan, yan, preparations, kung ano ang pigiribo nyo dyan sa opisina nindo sa Camp General Simeon Ola. Padaba ko pa ka-classmate. Maintain sana. Pasensya na ta ako, nag-optional tulos ta. Subang man ako sa edad. Kamo, mga aki pa. Kaya yun ang sabi ko, na ang edad, pag nauna na, makisip ka na mag-retire. Kamo ta mga aki pa. Kaya mo pa mag-general mate? Kahit sana. Basta, pag general ka na, on mo lang ako, maski para para tipig kang mga uniform mo. Thank you very much, mate. Charles De Leon, Lieutenant Colonel John, Deputy ng Regional Headquarters Support Unit sa Camp Ola. And also to my idol, Kagawad, Jomar Rehano. Sabi niya, hello from Pugi of Legazpi. Wow. Opo, idol, best player ka pala ng Kasugubangge. So, Bustamante team, win. Yan, nailingkuhan kawat kayo ni Jomar. Pag ikaw na ini, pag drive na ini, pag nagturtalibong na ini, dumulag ka na, tapos kung bako ka offensive, piling plakda ka. Kaya, I like his move, pang Miss Universe move, idol Kagawad, Jomar Rehano. Good luck. Ingat sa film sa kawat. Takita, 4 days up na. Pag-ingat. Life is beautiful. Maintain lang gayon. Okay? Yan. Sabi ni Idol, classmate, watching dear. Opo, salamat. Yan. Kay Kuya Yot. Okay. Good afternoon. Good PM po, Kuya Idol. Opo. Thank you very much po. Kay Kuya Yot. Yan. And si Kuya Yot, yun ang samuya na sa region, sa Aguila. Siya ang vice governor. Yan. Salamat po, Idol Yot, sa pag-viewing and watching my program. God bless. And also to Nilia Marcaida. Good afternoon, Sir Otivar. Wow. Thank you very much, ma'am. Ano po, ma'am, ang message mo? Para basahon ko po. Thank you very much, ma'am. And also sabi ni Ferdinand Bahamonde, hi po sa wifey ko po, May Bahamonde. Naka-tune in po gabos from RHU, Uson, Masbate. Salamat, amiga. Wow. Okay. Diyos maray na hapon po dyan sa Uson, Masbate, kay Madam May Bahamonde, and sa kabos po, ma'am, nakatrabaho mo dyan. Maray na hapon po sa inyo, kabos. Okay? And always, keep safe po, kabos dyan sa Uson, Masbate, Philippines. Yan. Also, hi to Team HCC, to Sir Robert De Leon, Emelda Gabionsa Galao, Balagon, Jack Liaguno, Benedict Marvin Bocalig, John Dia, Tolsky Montero, happy birthday, Madam Gulda. Yan, Madam Gulda, happy birthday ba ni Madam Gulda? Madam Gulda, Loreno, safe travel po, Sir Abil Bahilyo. Tayo ni kaya si Sir Abil Bahilyo. Mga nini, so PADI, Philippine Divers Association.
Nagaturo sinda sa mga foreign na may mga visitors, sinda nag-bidara ninda sa mga magayo na lugar, sa sarong isla, or sinda nagtuturo po mag-dive. Mga how 100 feet, gayo dan darom. Pero may mga oxygen sinda. Kaya ini si Abel, ini ang pagbuhay niya man. Kaya, bilibaw ka ini, patibayon sa dagat. Ang sabi na Aquaman. Yan, okay. Good luck po, Abel, idol. And also to Secretary kang Barangay Sagpon, Madam Catherine Lopez Santiago. Good afternoon po, sir. Kuya, watching all the way from your beloved barangay. Wow. Thank you, ate. Okay. Sabi mo ba sa kuya, you are now going to live na dyan sa Barangay Sagpon. Kaya we will miss you, ate. But sabi mo nga you are going to old na, need to look for another job na stable. Like government. Okay. Good luck, ate, sa plan mo na mag-alit na secretary sa barangay. You are going to choose to look for a government position work. Good luck po. Yan. God bless sa pamilya mo. And also to Ma'am Imelda Gabion sa Galao. Good afternoon, friendship and HCC family. Salamat, Ma'am, and for being watching my program. God bless HCC. Yan. To Idol Lino Ropo Ferrer. Good afternoon po, sir. Yan. Si idol ko ini si Lino. Dahil pulis pa ako, dating nasa media na ini. Sarabat-sabat kami kayo sa ulakang panahon. Ngunyan, idol, unin na ako, retired na. Sige, imbis mag-relax, fight pa sana, unin na ako. Yan, fight sana. Thank you very much po, Idol Lino. And also to Rick Chua, kay Idol, good afternoon po, Sir Gilberto Bar. Maintain lang po ngayon. Opo, thank you very much, Idol Rick Chua. Best player of our battle for third o second runner-up kami duman sa nakalipas po na MBC 40 up category. Yan. Also, sabi ni Mabang Gabiansa, hello po, hello Balagon, okay na, Marvin, binasa ko na ni Ma'am. Yan, opo. Yan. Aldrin Lutibio, more power to your program. Keep it up always. Thank you, Idol Aldrin Lutibio. Thank you very much, sir, for being watching my program. Panabago po ika. And also, sabi ni Mark Aben, mapabaskaran ka po, Sir Idol, after your program. Iling-ilingon ko po kaya have a very important talakaw. Then, if ever, habol na lang ako. Yan. Mo Idol, Mark Aben, good luck dyan sa Net TV mo man. Okay, basta dati sana. Okay, dati sana. Yan. Okay, God bless. Okay. Yan. Time is 2:40. Mabreak muna kita. Very important na ang aning dudiretso kita. Yan. Thank you very much po. Asagabos we will wait for your greetings. Takaning may bato ko po. Thank you. Yeah. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hardrax Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, bicycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This is the source of
news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Mga isyong napapanahon, mga kwentong pinag-uusapan, mga balita dapat niyong malaman. Kasabay ang mga awiting inyong kinagigiliwan, pag-uusapan, hihimayin at papakinggan sa programa Kasurog ng Bayan. Kasabay ang nag-iisang Coronel on Air, Colonel Gilbert Utiba sa programa Kasurog ng Bayan sa Bicol Net TV. At ngayon, narito ang nag-iisa Coronel on Air, Gilbert Utibar sa Kasurog ng Bayan. Kasurug ng Bayan. With your host, Gilbert Bolivar Utibar. Okay, sabi ni Attorney Art, gawan kita share ng polo shirt na may novelties para kita sa show mo. Wow! Okay, so mga ano ta po, na mga August 8 ini mapoon po, ma-open ang sa inda na sublimation, full sublimation na tayian. Dito lang sa likod mi, dito lang po yan ni Attorney Art sa likod mi, sa likod kay ning Bicol ni TV ang Gallianero Street. Yan, magkarani lang po. Kaya so mga gusto po magpatahi kang mga ano nindo, uniform, basketball rep uniform o ano man po na mga gamit pang school or other basta uniform po na kaya giboninda, magduman lang po kamo digdi sa novelties. Didiyan po sa Aranisano sa likod kay ning Bicol ni TV. Ma-open sinda sa ano yan sa August 8. Okay. Attorney, kung may time, iano ko ang ano mo, ang store mo, ma-live ako, ila-live ko yan, ma-attend ako, tanganing sa opening mo, bongga. Pagayon ta, ma-live ako, makiiling digdi sa Bicol ni TV ang sa imong grand opening, kayining novelties, yan, full sublimation, barato na, masiram pa, tabok pang pala niya o pagkaon, magayon na mga pang basketball, okay? Yan, kaya idol ting, arispe, pade, so, team ta, dahil pamagay na tatahi, di na po kita kay Attorney Art sa novelties, barato, kung 20 players kita, maka-discount na kita dyan, kaya please silang kay Attorney Art Almejeda, dyan sa tindahanin dali sa nilang sa likod kay ning broadcaster, station me. Yan, okay. Okay. Ayan, isabay mo na matabi si Attorney Art Almejeda. Amo na podcast ko na tabi, amiga, unin na ngunya no. Podcast ko na. Regards also to my handsome nephews, Engineer Trad Bahamundi, CEO of Bahamundi Construction and Supply, Dr. Kenneth B. Bahamundi, dentist. Wow, mga mas snappy pala mga amiga ang mga ano mo mga nephew mo, puro pala dito tulado na May dentist, may CEO. Maubos mo paan, idol. And also Attorney Art Almejeda, XXXL po. Kaya again, sige ta, latubong ko ini po Attorney Art. Tell me ko ini pagka-podcast na kaning kung patayan sa muya na Bicol ni TV ta December ay nagpara-request sa muya ng mga audience, mga viewers na matawan lamang ya kaming Bicol ni TV kasi natapagkarabangan may ni SM tapos ni PM tanganing makapag-produce kita then by means of this program magasend kita ni mga active viewers ni mga ining requesting ng mga shirt na Bicol ni TV. Don't worry, baka by this coming December mangyayari yan. Okay? Thank you very much po. Yan. Okay. Okay. Yan. Magayunin na si attorney mahilig pa sa sa mga business. But anyway, yan ang sabi na basta legal,
may makatabang sa tao, sa luwas, ng mga padabatang tao, wala yung problema. Kaya ako naugmaw na ako na ang sarong tao, nag-iingwa pa na makatabang. Yan, the best. Yan, okay. Okay. Kanina pala, may nagluwas din sa post ko. Yan. Sabi didi, ako Bicol Online TV man na diyo, na iling ko lang yun kanina. Na para ako Bicol yun TV man din sabi digdi, 2 bus nagsalpukan sa Sipukot, Camarines Sur, Pilipinas kong mahal. 2 bus. Tingnan. Maswerteng wala namang ay salamat, walang nasaktan sa banggaan sa 2 bus sa Andaya Highway. Andaya Highway, Camarines Sur na Barangay Taysan, Sipukot, Camarines Sur. Kaninang madaling araw, Hulyo 27, 2023. Kaninang ining aga, maamayon. Ayon sa initial na informasyon, nag-overtake umano ang isang DLTV bus na papuntang Bicol. Pauwi sa Bicol. Paakyat at kurbadang bahagi ng nasabing kalsada. Dahilan para masalpok nito ang isang Silver Star na bus na galing ng Ormoc Leyte. Papuntang Bicol, tapos Ormoc Leyte. Magkasunod sin ata overtake. Tama. At papuntang Metro Manila. Sa Batan. Nako, sa lakas ng salpukan, halos mawasak ang unahang bahagi ng Silver Star bus. Sa ngayon, naiulat na sa autoridad ang aksidente para sa kulang investigasyon. Kaya mo yung sabi ko, always observe personal safety while you're driving. Yan. Observe extraordinary diligence on the part of the driver. Both. Yan na. Kaya bata, pag araw kayo ng mga panahon, nigiridali, mga makaskaso ng bus. Kaya pag talagang magsalpukan, 1 click, surbol yan, warasakan talaga yan. Kaya iringat sa nangani, iringat. Okay? Iringat po kita mga padaba ko. Sa pag-drive, kaya sabi ko, we have a family waiting for us. May mga padaba kita nakapamilya, nag-aalat sa tuya, sa dudong mananta, nag-aalat sa tuya, ano nangyari na. Nuestra Señora de Salvación. Kaya po, mag-iringat po kita, no? Mag-iringat. Yan. Okay. Sabi man kang nephew ko, uncle po, great po ning happy birthday. So, star player ni Santiago o ning Sagpon. Reynold Ino Santiago. Happy birthday pala mo niya ni Ino. Happy birthday. Reynold Ino Santiago today. Happy birthday. Sana ma-enjoy mo ang iyong birthday today. More birthdays to come. Wala ba ko ini? Enjoy. Yan. Amo na tabi Iman na advice ko na broadcast ko na. Okay. Uni pa. Okay. Sabi digdi, so friend ko diyan sa Crime Lab, diyan sa Forensic 5 sa Camp Ola. Crime Lab, sabi nila digdi, ay sindapig post na nga sir, pwede nga sir, broadcast mo nga sir sa programa mo. Wala problema, basta ka mo. Kaya sabi ko nga ni sa Inda na naugmaw na ako, mas retired na ako, na pag-invite ko si Inda na to be my guest in my net TV, murugmaon nga sir, sabi ko, kamo lang magtaram. Takoral daw, pirita ka mo ni Estimaron Tulos to discuss everything. What is your plans and programs in your offices? Yan. Sabi ninda, Forensic 5, new rates of forensic services examinations. Mga bago na pong rates niya, dyan sa Inda, dyan sa Camp Ola, ang the formerly Crime Lab bilago na ini, may term na ining bago, forensic group na. Okay, sabi digdi, our forensic services for criminal cases are free of charge. Kung magad ka ding forensic services, digdi sa Crime Lab, halimbawa nga sa mga krasong criminal cases, sabi digdi, are free of charge. We don't collect unauthorized fees. Dahil sila nagkukulikta. Bawal sa India magkulikta na unauthorized fees. We don't accept tips. Yan. Your thank you is enough. Wow, gayon. Your thank you is enough. Yan. Forensic group. New rates of forensic services examinations. Forensic services examinations, revised fees,
Drug test, 300. Screening test, confirmatory test, 1,000. Yan, screening test, confirmatory test, 1,000. Pag drug test, 300 sana. No, di din naman kita sa ballistic examination. Mga bala ini, pilit naman na ipawalis ang bala nagluwas sa badilta. Yan, sabi digde, ballistic examination, stenciling and testing of firearms, 400 pesos, cover the cost of supplies and materials. Yan. Letter B, examination of fire cartridge case. So bala rin tawag kayan, kapsula. Examination, 200 ang bayad. Bullet examination, subala na mismo. Ang bayad, 200 man. Number 3, polygraph. Ang bayad man is 1,000. Polygraph, yun mga nag-utik, pwede ka ma-detect ini. During examination, mo. Then, number 4, medical legal examination. Medico-legal examination. Yan. Autopsy. Pagdaan, gusto ipatopsy, ang bayad, 2,750. Okay? Histopatology, 2,000. Virginity examination. Pilipinas kung mahal. Virginity examination, hindi ko pala digdi. 100. Baratoon. Pregnancy test, 200. Serology, 750. Semen examination, 750. Unan matindi. DNA analysis, 20,000. Kamahal pala kan DNA. Di Pilipinas kung mahal. Kamahal kan DNA analysis. Question document examination, 2,000. Signature identification, handwritten examination, ganyan na. Tapos fingerprint identification, 200. And micro-etching examination, 350. Our forensic services for criminal cases are free of charge. We don't collect unauthorized fees. We don't accept tips. Your thank you is enough. Yan. Kaya, pasartabi kita dito sa forensic, dito sa Camp Ola. Pero po, ining mga pig-aragad na fees ini, dahil hindi mismo kukuliktahon sa imo, mabayad ka po sa land bank. You will proceed to land bank to pay the dues. Then, pag nabayadan mo na ito, na sa receive, filing mo na dito sa forensic group, dito sa crime lab. Yun dati, kung anong request mo, that's the time now na entertaining ko na, test ka na. Okay? Mabayad ka po sa land bank, napako po sa crime lab. Yan. Thank you very much, forensic group, Camp Ola. Thank you very much. Yan. Okay. Hindi na. Salamat na maray sa nag-reviewing sa kuya. May paabot lang nindo sa indong mga paabot po nindo. Yan. Okay. Yan. Okay, wala na. Okay, wala na. Yan, ulit pa. Okay, yan. Okay. Ngunyan lang po ini nangyari, mga padaba ko. It's another again, a member of the Philippine National Police. Pilipinas kung mahal. Bakit police na naman? Okay? Na our president, our former president, and the present president, nagtao na po nalangkawan ang sweldo kan mga pulis. Why is it that mayroon pa kita na mga bad na pulis na nagibo pa? Okay. Bali po dito sa source ko, ali ini sa Camp Ola, PNP Kasurog Bicol. Okay, baga kasurog ng bayan ng programa ko. PNP Kasurog Bicol. Sabi digde, 204K 204 million or 1,000 of meat seized suspect raps drug case. Camp Brigadier General Ola, Legazpi City, a case for violation of Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 was filed against a high value target who was collared
by the police in an operation conducted on July 27, 2023 in Uwas, Albay. The suspect, identified as Greg Redoblado, was allegedly involved in drug sales. He had been under surveillance prior to operation. He is an active member of UWAS MPS with the rank of Police Staff Sergeant. Anong kaunan ranggo? Nagyupang kalukuhan ba ya? And a resident of Barangay Iraya, Norte Uwas, Albay. Yan. Yan. Seized from him was more or less 30 grams of shabu, sold in 18 grams heat-settled transparent plastic sachet. Upon inventory, drug items amount of 204,000 also taken from him was his issued Glock 17 firearm with serial number. Subsequently, Redoblado and the conspired pieces of evidence was placed under the custody of SOU 5 PIDOG proper deposition. Police Brigadier General Westromundo de Obenque, the Regional Director of Pro 5, lauded the efforts of the operating team. He assured the public that the law enforcement agencies would presently continue to pursue the drug-free community. Furthermore, RD Obenque also stressed the intensification of the enforcement of disciplinary machinery among the ranks of Pro 5. He stressed that the Pro 5 would not tolerate any misfits within their organization, reaffirming the unit's commitment to maintaining the highest standards of integrity and professionalism. Yan na. Pilipinas kung mahal. Pulis na naman. Pauno na kita kayo ni. Na nga ata pa daw. Nga ata pa daw. Sige panggribong kalukuhan. Kansatuyan ng mga padabang uniform personnel. PNP na naman so involved. Kaya, di ko maaraman kung ano na po ang nagralaog sa mga payo kaini. Dahil, ngata, nagigribo pa mga araw kaini ng mga karaot, di ba? Na, siyempre kung may pamilya ka, you doing such kind of illegal transaction. So, apelyido mo, darahon, kung may aki ka, magiging na itong problema sa siyempre, ipapumungayaw ka ini, yaw na. Kaya yan na naman ang sarong mapait na sitwasyon. Why is it na nangyayari pa ini baya? Okay? Sayang. For how many years ka na nag-apply, nag-training kang kapagal-pagal, ngunyan, naglaog ka lang sa mga kalukuhan, tapos na ang Pilipinas kung mahal sa buhay mo. Kaya ngunyan, again, siguro dapat talaga ang satuya na Philippine National Police na iling ko. There must be retraining or not retraining ay dapat saro na gigibuhon na bagay na para mamuklat o tauan ning kaliwanagan na ang satuya ng mga kapulisan dain na ma-involve sa mga arog kaini. They can satisfy what are the we are the receiving the salary. Dahil siguro po sa mga bisyo. Saro yan sa manailing ko ng mga rason. Why? Why that kind of sarong pulis na involve pa? Pumero, siguro kung bako may saro, may duwa, may tulo na babae. Panduwa, kung about expectations, ang gusto niya maray tulos na buhay. Ilinga. Kaya yan ang nailing ko na sitwasyon dyan. Na nadara siya, naraot siya sa pag-arugay na bagay. But anyway, yan ang gusto niya sa buhay niya. We are going to meet the consequences regarding sa ginibo niya. Okay. Kaya ngunyan po, na mga oras na ini, the time is already 3:02. Ang sa inyong lingkod po, mapaaram na muna. Tomorrow is another day. Mag-iiribanan po kita ulit sa aga. Okay? And magayon po na masipur paano po this afternoon, nakapag-share po ako sa inyo ng mga informations na at least updated kita. Okay? Again, sa Giraray, ini po ang inyong lingkod, Gilbert Otivar.
ang Kasurog ng Bayan program. Sabi ko na Diyos Mabalos sa Boss. Again, amiga, amigo, padre, madre de familia, mag-iringat po kita sa pag-uli because life is beautiful. Okay? Okay, ang satuyang mga mahal sa buhay waiting for us na mauli nga si Papa and Mama. Kaya avoid. And safety is our primary concern. Again, salamat na maray. God bless. Padaba kong daragang magayon. Peace be with you.